F'temperaturi kisħin li kapaċi jinżlu sa 33 grad taħt iż-żero. F'kundizzjonijiet skomdi għall-aħħar, il-parteċipanti Maltin se jkunu qegħdin iqattaw sebatijin fl-Artiku fejn kuljum se jkollhom sfida xi jiffaċċjaw. L-897 Bay Arctic Survival Challenge qed issir biex jinġabru flus għall-SPCA. Building their own shelters, building a snow hole, sleeping overnight in a snow hole, which is quite an experience, very hard thing to build. So then be cross-country skiing every day, they'll be learning how to fish from a frozen lake. Għannobli li ġiel il-parteċipanti jitlu għal din l-sfida. Għallan tajjeb, għall-SPCA, nħobb il-klib, nħobb l-animali, u fejn nistaw nejnu, nprovaw nejnu kemm nistaw. Aħna ġbarna ħafna flus għall-SPCA għall-Homing Center ġdida. Issa iktar meta niġu lura nixtiequ ngħinuhom iktar u nippruvaw ntellaw iktar flus. B'dawn il-flus l-SPCA mistennija tiftaħ bin ġdid f'Taqali biex tilqa' fih l-annimali. Jina din hija xi ħaġa li hija importanti għalija l-ħarsin tal-annimali. Sfortunatament hawn Malta hemm ħafna annimali li għandhom bżonn. Plus ġieli nħobb nagħmel xi ġennata. Ara nisperaw li b'din l-attività nkunu naqra tavuti għall-annimali. Fl-Artiku l-parteċipanti jridu jibnu iglu se jiġru bil-klib tal-ħaskis u jridu jaqsmu 7 kilometri bl-iskis.